kuba Tshisekedi atabashije kuboneka mu nama reunion conjointe ya SADC na EAC kandi ari we perezida wa Kongo, ibivugwa byose ari Kongo, nibaza ko nta minota 5 ishobora gushira muri sale i Dar es Salaam habera inama, nta minota 5 ishobora gushira batavuze Kongo cyangwa batavuze Tshisekedi cyangwa batavuze M23. Ibyo byose ni Kongo. Kuba atabonetse perezida wa Afrika y'Epfo akaba yohereje intumwa Burundi na Angola, umuhuza w'ibihe kubera ko yashyizweho na Union Africaine. Ni biragira impact ku myanzuro, irava muri iriya nama, kubera ko abohereje intumwa, reka bariyo mperaho, abohereje intumwa aba ari intumwa ya perezida. Hari ibyo atashobora gufataho umwanzuro, hari ibyo ashobora gutinya gufataho umwanzuro, cyangwa se akagira n'ibyo afataho umwanzuro yagera mu gihugu perezida ati reka si ibi nagutubye, cyangwa se akabica amazi. Rero kuba hari intumwa, abohereje intumwa cyangwa kujya mu nama a distance nabyo bigira izindi ngaruka, kuko ibiganiro nubwo bibera muri sale abantu baganira icyo nakwita plénière, ariko haba amapoze, hari umwanya wo kuruhuka. Ibiganiro bibera mu matsinda abantu bagiye kuruhuka nabyo bigira izindi impact, ku buryo nyuma ya pose abantu benshi baza, niho habera za lobbying, niho haba kuba umuntu yasobanura ikibazo mu buryo bwimbitse, hagatanga n'impamvu zimwe na zimwe abatavugira muri plénière. Ariko icyo rigiye aba ari uburyo niba ari ibihugu 20 byicaye birenga biganira ku gihugu kimwe, umukuru w'icyo gihugu akaba adahari, abandi b'ibyo bihugu bahari, ikibazo gikomeye. Hari abashobora kubifata nk'agasuzuguro, hari abashobora kumurimiraho itaka kubera ko adahari, ibyo yakabaye atakambamo atabashije kuza ngo abivuge. So ni ikibazo gikomeye rero, urumva. Hanyuma kuba ataragiye kuba bivuga nk'uko iyi nkuru ya Africa Intelligence ibivuga, kuba atazajya i Paris, akaba atagiye Dar es Salaam, akaba ataragiye Nairobi, binavugwa ko hari n'igihe yatumiwe muri Qatar ntajyeyo. So ikintu cyo kuvuga ngo kwizimba, kudashaka gusohoka mu gihugu bishobora kugira inyungu cyangwa bikagira n'ibihombo, kuko byaba ari ugutinya abajyanama aho bavuga mu nkuru ya Africa Intelligence, bavuga ko abajyanama bamubwiye ko hari igihe hashobora kuba imidugararo muri Kinshasa. So yahaba atahaba ibaye yapanzwe, nibaza ko bitakoroha kugira ngo ayiburizemo, kuko imidugararo ishobora guhagarikwa n'inzego z'umutekano, ishobora kuburizwamo mbere n'inzego z'iperereza. Izo rero zibaye zikora neza, perezida yahaba atahaba bakoze. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe. Ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye, by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84
65 68 57 cyangwa se ubandikire email kuri jakanabuilding@gmail.com. abakunzi bakaregera Omar Pano rero twongeye kubifuriza ishya n'ihirwe mu byo murimo byose. Ubu turi muri weekend, ndabona muri Abani hari amafu, Kigali yose ifite amafu, nta zuba nta mvura. Rero ibiganiro byacu birakomeje. Twari tumaze iminsi tuvuga Kongo, mwumvishe n'ubu twakire n'umutumirwa ukeneye ubuvugizi, umutumirwa umuhanzi waririmbye akamanyu k'umutsima. Abantu bamwe bahise bambwira ngo ubwo nawe arashaka ko tumuha ku kamanyu k'umutsima. God. Ibya Kongo na M23 rero biracyakomeza, bivugwa mu Rwanda, bikavugwamo amahanga, bikavugwamo SADC, bikavugwamo nakasa mutwe. Ejo kuwa gatanu nibwo hari inama y'abaministre b'ububanyi n'amahanga, inama iteguriye abakuru b'ibihugu iraba uyu munsi ku itariki ya 8 z'ukwa 2025. Akaba ari inama ihuza SADC na EAC, Reunion Conjointe. Ngira ngo ni n'ubwa mbere ibaye kubera ikibazo cya Kongo. Ni kigaragaza ko ikibazo cya Kongo cyahagurukiwe. Ubundi nta hantu EAC na SADC byakabaye bihurira kugira ngo bikore inama, uko buri muryango urigenga. Ariko kubera ko ikibazo gisa naho d'abord Kongo ikibazo cya M23 yongeye gutera. Kongo yari imaze amezi nk'abiri yinjiye muri EAC kandi yari isanzwe iba no muri SADC. So nuvuga ngo imiryango yombi ifite uruhare kuri Kongo, nabyo ni uburyo bwo gushaka ibisubizo. Ubwo inama y'abakuru b'ibihugu iraba uyu munsi, y'abaministre b'ububanyi n'amahanga yabaye ejo, itegure y'abakuru b'ibihugu. Usibye ko mu mafoto ntabonyemo Teresa Kayikwamba Wagner wa Kongo. Ngira ngo mbere yaho gatoya hari inama yari yarabaye ya EAC iyobowe na Dr. William Ruto, perezida wa Kenya. Iyo nama ntabwo perezida wa Kongo yigaragayemo, Felix Tshisekedi, ndetse n'ubwo Burundi nubwo yayirimo ariko ntiyavuze. Bavuga ko habaye ikibazo cya internet, hari n'ibindi byabaye bijyanye n'iki kibazo cya Kongo. Hanyuma ikindi kibazo kuri Kongo, ejo mwabonye ko imirambo y'abanyafrika y'epfo baguye muri Kongo yoherejwe mu gihugu cyabo iciye mu Rwanda, yambukiye ku mupaka w'u Rwanda, bavuye Goma banyura Igisenyi, ariko ntibajya ku kibuga cy'indege cya Kigali, baca Musanze, bazamuka mu Cyanika, baca Gisoro, ubwo bajya ku kibuga cy'indege cya Uganda Entebbe. Ibyo nabyo ni utundi tuntu tuba ni udushya tuba tukiri muri icyo kibazo cya Kongo. Amakuru yagaragaye yuko perezida wa Malawi nawe yafashe umwanzuro wo kuvana ingabo ze muri Kongo. Hanyuma na perezida wa Afurika y'Epfo avuga ko nawe mu myanzuro ya ngombwa harimo kuba yavana ingabo muri Kongo. Ibya M23 na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bihora ari bishyashya. Mu minsi ishize twari twumvise M23 ivuga ko itanze agahenge mu majyepfo muri Sud Kivu, aho yari igeze Minova ishaka kwegera Bukavu, ariko biravugwa ko n'ubundi ako gahenge itagatanze. Twagiye tubona ubutumwa ari ubwa General Masunzu abwira abaturage ko bagomba gutuza, ko barinzwe. Twanamenye ko leta y'u Burundi nayo yohereje abandi basirikare muri Kongo. Mbese iki kibazo kizamara igihe. Ubu rero
mu rwego rwo gushaka ibisubizo by'ikibazo kiri muri Congo, hari inkuru hano mfite ya Africa Intelligence. Africa Intelligence ni igitangazamakuru kiyita gifite akabyiniro kitwa Le Quotidien du Continent. Ni ukuvuga ngo ni ikinyamakuru cya Afurika kizana ubwino, niko nabivuga. Hari inama rero yari iteganijwe i Paris mu Bufaransa, igahuza umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron nk'umuhuza, hanyuma agahuza perezida wa Congo Kinshasa Antoine Felix Tshisekedi na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, hari n'umuhuza wungirije umwami wa Qatar. Iyo nkuru rero inkuru hano rero iravuga ngo M23 rencontre avortée à Paris entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Bivuga ngo iyo nama avortement muri biologie ni ugukuramo inda, niko nabyita. Ku matungo bavuga gukubita igihwereye cyangwa guhurumura. Ubwo rero urumva ku nama twavuga ko yakubise igihwereye cyangwa se yaburijwemo mu rurimi rusanzwe. Yari inama nk'uko inkuru ya Africa Intelligence ibivuga, iravuga ati muri iyi minsi ya nyuma guverinoma, leta y'Ubufaransa, perezidansi y'Ubufaransa l'Elysée yari yateguye ifatanyije na Doha ni umurwa mukuru wa Qatar. Perezidansi y'Ubufaransa ifatanyije na Qatar, no, ku nkunga ya Qatar avec le soutien, bari barateguye mu ibanga guhuriza i Paris ejo ku itariki 9, ejo ku cyumweru tariki ya 9 Gashyantare 2025, bari bateganyije guhuriza perezida wa Congo n'uw'u Rwanda. Ati rero inkuru igakomeza ivuga ngo iyo nama yaje kuburizwamo bitewe na perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo Kinshasa udateganya gusohoka mu gihugu, yanze gusohoka mu gihugu, aritondera gusohoka mu gihugu. Turaza kubireba mu nkuru hasi, bavugamo ko abajyaname bamuga ati ushobora kugenda bakakigutwara. Okay. Hanyuma inkuru ya Africa Intelligence ikagira iti iyi nama yari yateguranwe choreography. Abazi igifaransa cyane nshimira Amasonga Anastase Rwabuneza wanyunganiye. Ubundi choreography ikoreshwa muri art, ariko cyane muri danse. Abazi ibyo bita mouvement d'ensemble, kwa kunda abantu babyina bakora ikimenyetso, ukabona muri stade abantu bishyize hamwe mu kubyina, baragenda bashyiramo idarapo ry'u Rwanda, cyangwa bakandika Rwanda, cyangwa bakandika Kigali. Iyo niyo bita choreography. Ariko rero choreography y'inama, sasa choreography y'inama ni nko kuvuga ngo yasaga naho isize irangi byo kugira ngo ari uburyo ifite design, uburyo igomba kugenda ibyapanzwe. Niyo terime umunyamakuru wa Africa Intelligence yakoresheje. Ati nkuko Africa Intelligence yari yarabivuze ku itariki 16 z'ukwa mbere 2025, iyi nama yagombaga kubera i Paris yari yarateguwe na Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, ariko yari yarayiteguye abyemeranywaho n'abaperezida bombi, perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi. Bemeza ko iyo nama izaba ku itariki 9 z'ukwa 2 2025, nejo ku cyumweru. Hanyuma icyo gitekerezo cya Macron nubwo cyaje mu ibanga, cyateguwe, iyo nama yagombaga kuba
yateguwe mu ibanga ariko yagombaga kuba habaye iri kuba uyu munsi Dar es Salaam y'abaperezida b'ibihugu ba East African Community na SADC iri kubera Dar es Salaam, igamije bari bagamije Macron ayitegura, igitekerezo yakigize yaragamije kugira ngo ahuze abaperezida babiri uwa Congo n'uw'u Rwanda kugira ngo poser les bases d'un dialogue, kugira ngo bashyire hamwe bagane mu biganiro, voire amorcer des négociations, no kongera ibiganiro n'imishyikirano, voilà négociation, no kongera imishyikirano. Ati rero umunyamakuru ati la visée de discussion intego nyamukuru rero, intego nyamukuru y'iyi nama byari kujya impaka mu kugira ngo bagabanye icyo yise paralysie diplomatique, nuvuga ngo paralysie diplomatique nayita nko, nuvuga ngo bagabanye guhagarara kw'ibiganiro cyangwa kubanye n'amahanga hagati y'ibihugu byombi, et d'apaiser no koroshya ubukana bw'ikibazo gihari muri province z'uburasirazuba bwa Kongo. Ati ibi biganiro rero byari bijyanye cet entretien particulièrement délicat a organisé au regard de l'extrême crispation entre le Rwanda et la RDC. Ni ukuvuga ngo iyo nama yari yateguwe cyane cyane mu kugira ngo bagabanye crispation, nayita nayo ni crispation, nayo ni nka paralysie ariko temporaire, kwa kundi imbwa zifata umukinnyi mu kibuga, kwa kundi umuntu yicara nabi akagira ikinya. So ni ukuvuga ngo umubano w'u Rwanda na Kongo urimo ibinya. So rero inama yari igamije kugira ngo boroshye, inama y'i Paris yari igamije kugira ngo boroshye ibyo binya biri muri uwo mubano w'u Rwanda na Kongo. Noneho inama ikaba yari yateguwe na Emmanuel Macron, ariko n'umwami wa Katari ahibereye Tamim Ben Hamad. Hanyuma rero bati mu byari bigamijwe ni ukureba imibanire y'ibihugu byo mu karere, la diplomatie régionale. Ati inama rero nubwo bigaragara ko ishobora kuburizwamo, yari yamaze gutegurwa, byose byamaze kujya ku murongo. Ati byatangiye ku itariki 5 z'ukwa kabiri 2025, aho presidence ya Congo yari yamaze kwemeza ko no. Ati iyi nama igiye kuburizwamo nubwo byose byari byaramaze gutegurwa, kuko presidence ya Congo ku itariki 5, uyu munsi ni itariki 8, washize iminsi 3, nibwo ku itariki 5 nibwo presidence ya Congo yemeje ko Felix Tshisekedi iyo nama atazayijyamo. Ati rero Kinshasa kugira ngo isobanurire iyo impamvu ituma Tshisekedi atajya i Paris, ati batanze mu mpamvu batanze ni ukuba imirwano yarongeye ikubura mu burasirazuba bwa Kongo, ikubura ya M23 ikarenga ku gahenge yari yemeye Seserofe yari yemeye. Ati kuba imirwano yarongeye gutangira niyo mpamvu Kinshasa itanga ku kuba perezida wayo adashobora kujya i Paris. So bya bindi twavugaga byuko adashaka gusohoka mu gihugu kandi kirimo imidugararo. Bagakomeza bagira bati ati donc M23 yamaze kuviola, yamaze kurenga ku gahenge yari yemeye gutanga
yatangaje ku itariki 3 z'ukwa gatanu z'ukwa kabiri 2025 ariko yaje kukarengaho. Hanyuma ati ingabo za M23 zamaze gufata igice kinini cya Goma, bivuze ngo ntabwo ari Goma yose. Ati zamaze gufata igice kinini cya Goma kuva ku itariki 26 z'ukwa mbere 2025 nkuko Africa Intelligence yabitangaje ku itariki 29 z'ukwa mbere 2025. Hanyuma izo ngabo za M23 zirakomeza zisatira Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma iyi Kivu y'Amajyepfo rero kuri Kongo ikaba ari zone stratégique uko babivuga mu nkuru. Ati c'est un site stratégique. Ati umujyi Kivu y'Amajyepfo irimo site stratégique yitwa Kavumu, ahari ikibuga cy'indege kiri giherereye mu birometero nka 30 uvuye i Bukavu. Bukavu ifatwa nka kapitale ya Sud Kivu. Nuvuga ngo kuba M23 yubuye imirwano ni imwe mu mpamvu zatumye Tshisekedi avuga ko adashobora kujya i Paris. Ariko ankurise ni nko inyuma y'amarido cy'Rwanda cyiza sinzi ukuntu ibivugirwa inyuma y'amarido bavuga ko inzego z'iperereza za Kongo nubwo zasubiwemo zavuguruwe mu minsi ishize zavuguruwe mu minsi ishize uwitwa Desire Kashmir Eberande Kolongere bakamuha kuyobora Conseil National de Sécurité CNS, ubwo ni nka NSS yo mu Rwanda. Ku itariki 5 nibwo bavuguruye uyu nguyu Kashmir bamugira umuyobozi wa CNS. Izo nzego rero ziperereza zikaba zivuga ko arizo zabujije Tshisekedi kuva mu gihugu. Inzego ziperereza z'imbere mu gihugu zabujije Tshisekedi kuva mu gihugu, kuva aho Goma ifatiwe, Tshisekedi n'abajyanama be bakurikiranira hafi cyane ibishobora surveiller de très près, hafi cyane bakurikiranira hafi les risques de troubles dans la capitale. Nukuvuga ngo inzego ziperereza zabujije Tshisekedi kugira aho ajya kubera ko we n'abajyanama be kuva Goma yatatswe bahora biteze, bahora bakurikirana ko nta cyatuma na Kinshasa yinjirwa, ko hataba yinjirwa cyangwa hakabamo imidugararo, les risques de troubles dans la capitale. Kubera ko niba ikibazo kiri Goma ariko kivugwamo abanyekongo, birashoboka ko abajyanama ba Tshisekedi na service de renseignement ni inzego ziperereza ze baravuga bati hashobora kuba haba akavuyo mu mujyi mu murwa mukuru Kinshasa kubera ibiri kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Iyo nayo ni yindi mpamvu. Ubwo impamvu ne ebyiri zatumye Tshisekedi atajya i Paris guhura na Kagame ku buhuza bwa Emmanuel Macron president w'Ubufaransa n'umufatanyabikorwa umwami wa Qatar iri guprogressa igana mu majyepfo ishaka gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu mu mujyi wa Bukavu. Impamvu ya kabiri ni ukuba inzego ziperereza n'abajyanama ba Tshisekedi bavuga ko batekereza ko isaha n'isaha muri Kinshasa haba imidugararo, les troubles. Inkuru igakomeza ivuga ati rero kubera ubwo bwoba bw'umutekano hiyongeraho imibanire y'ibihugu byo mu karere, la diplomatie régionale. Ati Perezida wa Kongo imibanire y'ibihugu byo mu karere bati Perezida wa Kongo aranga ku fluase nko aranga gutesha agaciro umuturanyi we
perezida wa Angola ari nawe usa naho afite allié de poids, ariwe ufite imbaraga muri kino kibazo kandi baturanye. Ati rero ni nko kuvuga ngo kujya kwemera ubundi buhuza Tshisekedi kubijyanye na diplomasi regionale, kubijyanye n'imibanire y'ibihugu byo mu karere, kujya guhuzwa na Perezida Macron na n'umwami wa Qatar mu Bufaransa i Paris, byaba bitesheje agaciro undi muhuza wo mu karere kandi ari n'umuturanyi le voisin angolais qui constitue son dernier allié de poids dans la région. Nuvuga ngo kujya guhuzwa guhurizwa i Burayi i Paris byaba bivuze ngo ubuhuza bw'umuturanyi bwaranze, kandi uwo muturanyi nawe afite imbaraga kubera ko abifitemo ubushake kandi yegereye icyo gihugu. Ikindi inkuru ikomeza ivuga nuko bati uyu ikindi nuko Joao Lourenço wa Angola mu guhuza kwe u Rwanda na Congo akeneyemo amajwi yo kugira ngo agaragare neza, noneho azabone ibigwi byamufasha kwiyamamariza kuyobora Union Africaine. Bati or Joao Lourenço, médiateur entre Rwanda et la RDC pour le compte de l'Union Africaine, nubwo abikora yarabihawe na Union Africaine, il s'apprête à prendre la présidence tournante. Yes. Ati Joao Lourenço rero iyi nama y'Ipari iza kuba iramutse ibaye, Tshisekedi yabatesheje agaciro Joao Lourenço, umuhuza wa Kigali na Kinshasa washyizweho na Union Européenne na Union Africaine, kandi uyu Joao Lourenço nawe yitegura kuzayobora uyu muryango wa Union Africaine. So niyo mpamvu nawe ubwe rero ntabwo ashyigikiye igitekerezo initiative ya Macron n'umwami wa Qatar. Ibi bisobanure ko nk'uko umunyamakuru sous-titre yayise diplomatie régionale, kureba diplomatie régionale ni ukuvuga ngo ibihugu byombi Tshisekedi yishinze abanyaburayi n'umwami wa Qatar, yishinze Macron n'umwami wa Qatar, yabatesheje agaciro Joao Lourenço wabyitangiye yoherejwe na Union Africaine, kandi akaba ari umuturanyi ufite n'imbaraga. Kandi kumutesha agaciro bikaba bivuze ngo haramutse habaye imishyikirano y'Ipari, inama ubuhuza bwa Macron bugize succès, byaba bivuze ngo ubwa Lourenço bwarananiranye. Kunanirana kwabwo bikaba byamubuza amajwi igihe azaba yiyamamariza kuyobora Union Africaine. Icyo kintu rero urumva ko gikomeye cyane. One, ni umuturanyi. Two, ni umuturanyi. Two, afite imbaraga. Three, yarabitangiye. Four, nawe ashaka kubivanamo succès izatuma ayobora Union Africaine. Urumva isosi baba yimennyemo ishishi. So numva ngo nawe ubwe ntabishyigikiye, kandi nabyo muri diplomasi ntabwo Tshisekedi nibaza ko yajya Paris, ntabwo yajya gufata undi muhuza atabanje wari usanzwe encore umuturanyi. Kandi Lourenço nawe ntabwo yakwidekarara ko guhuza u Rwanda na Congo byamunaniye ngo yemere ko bajya guhuzwa n'utari umuturanyi Emmanuel Macron n'umwami wa Qatar. So nuvuga ngo kujya guhurizwa kure byaba bitesheje agaciro umuhuza wa hafi ufite imbaraga, kandi nawe ubiteganyamo kuko agize succès byatuma byamuhishema akazabasha kuba yayobora Union Africaine. Nuvuga ngo ubwo azaba yiyamamaza arateganya kuba yavuga ati murabizi ikibazo cy'u Rwanda na Congo, ikibazo cya M23 nakigiyemo kandi kirakemuka. So rero nawe ubwe ntashobora gushyigikira ko hagira undi. Ese tubifate gutera, tubifate nkaho Macron yaba baye mukeba, kuko ari kwinjira muri dossier Lourenço yatangiye.
kandi na Lorenzo ntaratanga imihoho ku mugani w'abarundi, ntaravuga ati ibi bintu birananiye, kandi nabishobora azavanamo ishema rimuhesha kuyobora Union Africaine. So, urumva imibare diplomatique nuko ibite. Inkuru igakomeza igira iti Lorenzo rero ari kuba agase ni nko kuba jene, ni nko kuba arabangamiwe. Bati Ministre w'ububanyi n'amahanga wa Angola, Tete Antonio na directeur wa service de renseignement extérieur, Mathias Bartimo Matondo, nkuko byatangajwe mu nkuru ya African Intelligence yo ku itariki 10 z'ukwa 9 2024, bavuga ko Perezida wa Angola João Lorenzo afatanyije na Ministre w'ububanyi n'amahanga Tete Antonio na n'umukuru w'iperereza ryo hanze Mathias Bartimo Matondo, Perezida João Lorenzo ku giti cye by'umwihariko yarihaye gushaka igisubizo cy'ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo. Ikindi gikurikiyeho aririnda ko byamunanira, aririnda ko bimunaniye bigaragaye ko igisubizo atakibonye byamutesha agaciro, akaba atakibonye ubuyobozi bwa Union Africaine. Ni ukuvuga ngo ni umugambi bafatanyije kugira ngo bashyiremo imbaraga Ministre w'Affaires étrangères na n'ushinzwe iperereza ryo hanze muri Angola na Perezida, bashyiramo imbaraga kugira ngo babone kino igisubizo cy'iki kibazo cyo muri hagati y'u Rwanda na Kongo, kugira ngo bizabe turufu yo kugira ngo batsinde João Lorenzo, Perezida wa Angola, abe yatsindira kuyobora Union Africaine. Inkuru igakomeza igira iti déjà au moment du sommet de la francophonie, bati mu nama byaranabaye n'ikimenyimenyi mu nama ya francophonie yabereye Villas Cotre yabaye mu kwa 10 2024. João Lorenzo yari yabwiye Macron, Perezida w'Ubufaransa, ubushake bwe na determination no kuba yariyemeje gushaka igisubizo gihoraho akaba umuhuza mu makimbirane ari hagati y'u Rwanda na Kongo. Ubwo igisigaye no kumenya ese João Lorenzo yagiye mu nama ya francophonie mu buhe buryo, ese ni Angola ni membre wa francophonie, ariko bitanabaye bishobora kuba nabwo ari uburyo diplomatique yaragiye nk'indorerezi ashaka kwivugana na Macron, ariko muri iyo nama yemereye Macron ko ikibazo cy'u Rwanda na Kongo azagikemura burundu. So ubwo rero noneho Macron abyiyiziyemo, byaba bivuze ngo Lorenzo byamunaniye, kandi kumunanira bivuga guta amanota yamubuza kuyobora Union Africaine. Gayo nguko. Ikindi ubwo yajyaga mu Bufaransa mu ruzinduko officiel, visite officielle, uruzinduko rw'akazi, ubwo yajyaga mu Bufaransa mu ruzinduko rw'akazi hagati mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2025. Ubwo nyuma y'inama yo mu kwa 10 2024, inama ya francophonie abwira Macron ko azabikemura, yongeye no gukora uruzinduko rw'akazi mu Bufaransa hagati mu kwezi kwa mbere 2025. Aho rero nibwo Perezida wa Angola yongeye kuvugurura aho ahagaze, pozisiyo ye mu mpaka zigomba kubona ibisubizo by'ibibazo. Icyo gihe yongeye
yasubiriyemo Macron ko ikibazo cy'u Rwanda na Congo akirimo neza kandi ko agomba kukibonera igisubizo. So ubwo yabimubwiye mu nama ya Francophonie yo mu kwa 10/24, ariko ejo bundi mu kwa mbere hagati arongera ajyayo, none yongera kumusubiramo ati kiriya kibazo cy'imarire nzakishoborera, nzakibonera igisubizo. Hanyuma rero ati ubu ngubu ati noneho rero ubu ngubu haramutse habaye iyo nama y'i Paris byaba bivuze ngo we ntacyo yamaze, Lorenzo ntacyo yamaze muri icyo kibazo. Inkuru igakomeza ivuga ati kuva uku kwezi kwatangira kwa Gashyantare kwa 2025 Perezidansi y'Ubufaransa irakora igisa n'ubuvugizi irakora igisa n'ubuvugizi mu ibanga yigisha Perezidansi ya Congo Kinshasa kugira ngo kuva uku kwezi kwatangira, uku kwezi kwa kabiri kwatangira 2025 Perezidansi y'Ubufaransa yakoze ibishoboka byose ngo yumvishe Perezidansi ya Congo nayo yumvishe Perezida Tshisekedi ko agomba kujya mu Bufaransa. Uvuga ngo ni negociation. Iyo tuvuze Perezidansi umukuru w'igihugu abari nka team leader wa Perezidansi, ariko afite ikipe y'abakozi, abashinzwe protocole, abashinzwe imirimo itandukanye. Noneho rero Perezidansi y'Ubufaransa iyobowe na Macron, abakozi ba Perezidansi y'Ubufaransa bavuganaga n'abakozi ba Perezidansi ya Congo ngo bakonvenke Tshisekedi ko agomba kujya mu Bufaransa. Hexagone. Bati kandi inkuru igakomeza ivuga ati Ubufaransa kandi bwakomeje kuvugana na Katari nayo bwakomeje gufatanya na Katari kugira ngo bategure icyo gikorwa. Bati kandi Katari nayo ishaka kwinjira muri kino kibazo muri kino kibazo cy'u Rwanda na Congo. Katari nayo ifite inyota yo kugira ngo igaragare mu gushaka ibibazo hagati ya bino bihugu, hagati y'u Rwanda na Congo. Ati ni muri urwo rwego umunyamabanga wa leta ya Katari ushinzwe ububanyi n'amahanga Mohamed bin Abdelaziz Al Khulaifi yaje Kigali kuri 31 z'ukwa mbere 2025 bukeye ajya Kinshasa kugira ngo agenda aganira n'abo baperezida bombi, ari Perezida Kagame na Tshisekedi. Nuvuga ngo ahangaha ni ukugaragaza ko Katari nayo ishaka kwinjira mu kibazo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byanga bikunda igashaka kukinjiramo. Bati umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga yageze i Kigali kuri 31 z'ukwa mbere 2025, itariki ya mbere y'ukwa kabiri ku munsi w'intwari ajya i Kinshasa. Aho hombi niko yagendaga abonana n'abaperezida b'ibyo bihugu, abigisha nyine kugira ngo bategura iyi nama byesura. Hanyuma rero bakongera bati ubwo nituvuze ko Mohamed bin Abdelaziz wa Katari, chef secrétaire d'État aux affaires étrangères wa Katari, yaje mu Rwanda kuri 31 bukeye ku itariki ya mbere ajya Congo, aho hombi avugana n'abaperezida. Si ibyo gusa, na chef de la diplomatie française, ministre w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot, nawe yaravuye muri ibyo bihugu mu minsi mikeya rwose, hafi yabanjirije uwa Katari, nawe yaravuye muri ibyo bihugu. Inkuru igakomeza ivuga ngo uretse n'ibyo leta y'Ubufaransa irimo irashaka uburyo yakora ikipe nini y'abahuza, constitution d'un groupe de médiateurs composé, yakora ikipe nini y'abahuza irimo Angola, Congo, Uganda, Kenya,
Amerika, Ubufaransa na Qatar. Ubukungu ivugwa ni Congo Brazza. Nuvuga ngo ari inama y'i Paris yagombaga kuba yabanjirijwe n'ingendo ingendo za secrétaire d'État wa Qatar ushinzwe ububanyi n'amahanga, aza mu bihugu, aza mu Rwanda, ajya no muri Congo ho mbabona n'abaperezida. Mbere ye gato Jean Noel Barrot, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa, nawe yari yaraje. Ariko nibiciraho leta y'Ubufaransa ifite n'indi gahunda yo gukora ikipe ngari y'abahuza kubera iki kibazo. Muri abo bahuza haza barimo Joao Lourenço le representant b'ibihugu. Hagomba muri iyo kipe ngari y'abahuza hagomba kuba harimo abahagarariye Angola, Congo Brazza, Uganda, Kenya, Amerika, Ubufaransa na Qatar. Umva, iyo ni ikipe kabisa. Iyi kipe nitsindwa bazamenye ko ntawe uzatsinda iki gitego. Inkuru mu gukomeza mbere yuko isoza ivuga ko muri ibi bintu Qatar yaba ifite uruhande. Africa Intelligence bati nubwo Qatar ishaka kunganira Ubufaransa, ariko Qatar ifite uruhande. Ubwo namwe murarwumva uhereye ku kibuga cy'indege cya Bugesera nacyo bakivugamo. Katurebe katurare. Hanyuma bati rero gushaka kwinjira mu buhuza kwa Qatar mu bihugu muri kano karere birimo mefiance none ndayita ngo iki, birimo ikintu gisa no birimo ikintu gisa no kuvogera sera mefiance ndabyitikira no kwinjirira cyangwa se gutesha agaciro. Bati nyuma yaho Angola hanze yo kuba Angola yaragaragarijwe icyizere gikeya ko ubuhuza bwayinaniye, bati hari iyindi hari abandi bati Qatar bati hari ubundi buryo hari ubundi buryo buri gukoreshwa hagati ya Congo na Qatar, ati hatitawe ku mubano udasanzwe wihariye hagati ya Doha na Kigali, hagati ya Qatar n'u Rwanda. Nuvuga ngo muri uko guca intege ibyo perezida wa Angola akora, Qatar irimo irasatira irarya isyataburenge, irimo iriyegereza Congo, hatitawe ku mubano udasanzwe ifitanye na Kigali, de par les liens considérés comme privilégiés avec Kigali. Bati rero inkuru ikavuga iti si n'ubwa mbere Qatar yaba ishatse kwinjira mu gukemura ibibazo hagati y'u Rwanda na Congo. Bagatanga urugero bati mu kwa mbere kwa 2023 bati ubwami bwa Qatar bwari bwagerageje gutanga ubuhuza kandi perezida w'u Rwanda yari yabwemeye. Hanyuma Tshisekedi wari utegerejwe muri Qatar ku itariki 26 z'ukwa mbere 2023, Felix Tshisekedi bamutegereza i Doha baramubura. Hanyuma bamubura ku munota wa nyuma.
ni ukuvuga ngo muri 2023 mu kwa mbere umwami wa Qatar yatumiye abaperezida b'ibihugu bibiri, Kongo Kinshasa n'u Rwanda, ariko ku munota wa nyuma bagomba guhurirayo ku itariki 23 z'uko kwezi 2023. Ku munota wa nyuma Tshisekedi ati sinyibonetse. Bati rero bakibutsa bati ubwami bwa Qatar ni abafatanyabikorwa mu by'ubukungu muri ibyo bihugu ko ari bibiri. Bati mu Rwanda Qatar Airways yubaka, ifite igikorwa kiremereye Gros Investissement, igikorwa cya mbere gikomeye Qatar ifite muri Afurika. Bavuga ko ari iyubakwa ry'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Afurika yose nicyo gikorwa kiremereye Qatar ifite muri Afurika, nk'uko inkuru bivuga. Voilà. Le plus gros investissement qatarien sur le continent africain, la construction de l'aéroport de Bugesera. Ni Africa Intelligence ivuga, ntabwo ari Karegeya. Ati bon, ikibuga cy'indege quelques dizaines, voilà, ibirometero nka 340 uvuye i Kigali. Ati n'umushinga urimo miliyari 1,600,000 z'amadolari y'Amerika. Bati rero kuba uwo mushinga uremereye gutyo bituma Qatar itapfa kwizerwa. Ati bituma Qatar suspicion de la partialité du Qatar. Donc uyu mushinga ukuntu ungana bitanga icyuho cyo gukeka ko Qatar yabogamira ku Rwanda mu maso ya Felix Antoine Tshisekedi. Namwe nimwibaze nyine niwo mushinga ukomeye Qatar ifite muri Afurika uri mu Rwanda, ahantu rero igihugu cyashoye miliyari 1.6 by'amadolari kugira ngo Tshisekedi yizere ubuhuza bwa Qatar, bw'umwami wa Qatar. Ni nko kuvuga ngo se Rwanda ko ari Somambike wa Qatar, ubu buhuza ntabwemerara. Aha, igika cya nyuma cy'iyi nkuru ya Africa Intelligence kigira kiti: le chef de l'État s'est toutefois rendu à Doha depuis batari ko nyamara malgré kuba Tshisekedi yarasibye inama muri 2023 ku munota wa nyuma, bati nyamara mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 yagiye muri Qatar. Le chef de l'État s'est toutefois rendu à Doha début janvier 2025. Yagiye muri Qatar mu ntangiriro z'ukwa mbere 2025 ajya gusobanurira umwami wa Qatar uko bihagaze muri Nord Kivu na Sud Kivu. Ikindi bakavuga, inkuru ikavuga ko nubwo umushinga munini wa Qatar muri Afurika uri mu Rwanda, ariko no muri Kongo hari ibikorwa bya Qatar biriyo, bifite company yita KIA, Qatar Investment Authority, ibikorwa bijyanye no kuvugurura ibibuga by'indege, surtout ikibuga cy'indege cya Kinshasa Injiri, no kuvugurura icyambu cya Matadi. Le Qatar investit aussi dans certains no mu bibuga by'indege mu byambu, surtout nk'icyambu cya Matadi, biciye muri financement y'iriya twise bise Qatar Investment Authority. Icyumba cya Matadi bakivugura bafatanyije n'indi societe nini cyane y'Abataliyani bahuje, Abataliyani bifatanyije n'Abasuwisi, Mediterranean Shipping Corporation niko nabyita shipping. Donc urumva ngo mu bijyanye n'ibyambu Qatar, iyi company ya Qatar Investment Authority ifatanya n'iyi company y'Abataliyani bafatanyije n'Abasuwisi yitwa Mediterranean Shipping
yes, Mediterranean Shipping Corporation company, no pa corporation, company. Ngayo ngukorera inama nkunda kubibabwira. Twabonye scenario zihagije, igoma ifatwa mu icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa mbere 2025, ikibuga cy'indege Mongoma, ka militeri ya Katindo, za Mubambiro, tubona Stade d'Unité. Nejo muri kino cyumweru barimo bagira aho M23 imaze gushyiraho abayobozi ba Nord Kivu muri Stade d'Unité. Abaturage baza kwakira ubuyobozi bushyashya. Press conference ya Nanga, Corneille Nanga, twumva mandadare ya Corneille Nanga. Mbere yaho twari twarumvise gufatirwa kw'imitungo yigashyirwa mu cyamunara. Ni byinshi. Ariko nyuma yabyo narabibabwiye ko iyo amasasu acecetse amagambo ni asigara Rwanda. Urebye nyuma y'itariki kuvuga ukwezi kwatangira kwa kabiri, ibintu biri kuvugwa hari ibyandikwa mu itangazamakuru. Twarababwiye iby'abamarisoneri, twarababwiye uruhare rw'Abafaransa, twarababwiye byinshi n'izi nama za hato na hato, EAC, SADC, conjoint, byinshi. Ni ukuvuga ngo rero igisigaye ni aho amagambo. Na G7 twarumvise inama zayo, twumva hasi hejuru muri Afrika y'Epfo abanyapolitike babaza leta ati abana bacu barazira iki. Twumva Malawi ivuga ati tuvanye y'ingabo. Twumva perezida w'u Burundi avuga ati le corps diplomatique nimutareba neza na hano bazahagera kandi la guerre sera généralisée. Ibyo byose nibikurikira intambara y'amasasu. Ubu ni y'amagambo abantu bakaganira ariko bakagira intambara y'amasasu irizi yabazita négociation, ce sont des négociations physiques armées, des négociations à feu. Izo rero iyo hamaze kugaragara umugabo umwe atsinze undi atsinzwe, habo kuvuga ati nyabureka tube turetse umuriro n'ubuhagaze. C'est fait muri traduction littérale ni hagarika umuriro. Iyo hagaritse umuriro haza intambara y'amagambo mu bitangazamakuru, muri diplomasi, muri politiki. Ibyo rero nibyo turimo urumva inama icyumweru kimwe ntihabuze nibura inama 8 zirarenga zivuga kuri kino kibazo. So ngayo nguko rero icyo dutegereza ni iki, nkunda kubibabwira. Hari ibintu byinshi tugomba gutegereza. D'abord izo nama ziratanga iki? Ni nyinshi. Ari SADC, ari EAC, ari zo mu bihugu indani, ari G7, ari Union Européenne, ari yo yagombaga kubera Paris, yari n'izindi. Byose umuti n'ubuhe biraganisha hehe? Nibyo bizatanga umurongo. Izo nama nizo zizatanga umurongo tukamenya ngo ese ku kibazo cyamaze kuba complexe. M23 ivugira iharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda ku butaka gakondo bwabo buri wese yumva. Sidi Kivu na Nord Kivu, ibyo ni M23. Ariko se AFC, Alliance Fleuve Congo, iyobowe na Corneille Nanga uvuka muri Ho-Uele ni mu majyaruguru ya mpamva ni kuri nko ku mupaka wa Central Africa cyangwa South Sudan. Ese icya M23 gikemutse n'icya AFC cyaba gikemutse? Ese AFC nayishaka les deux Kivu. Ese icya M23 cyakemukira rimwe n'icya AFC? Ese byemejwe ko gikemuka AFC yasigara icya M23 gikemutse AFC yasigara yonyine? Ese target ya AFC niba ari Kinshasa, M23 bayihaye Kivu ebyiri, AFC yagenda yonyine cyangwa na M23 yayiherekeza? Aho niho tugomba, ubwo ibyo nibyo dutegereje ufite. Cyangwa se hasubijwe M23 AFC yaseswa, mandada rese za Corneille Nanga zahagarara, imitungo se yayisubizwa.
ibyo byose nibyo tugomba gutegereza muri izo nama z'urudaca niko navuga ejo nimugoro ejo Dar es Salaam yari hari y'abaminisitiri ba affaires étrangères, uyu munsi itariki 8 Dar es Salaam naho hakaba iy'abakuru b'ibihugu n'ibindi n'ahandi nama zikaba n'iyi ngiyi ya Paris yagombaga kubeje vara ari mwimagine inama eshatu y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga SADC na EAC kwa gatandatu y'abakuru b'ibihugu SADC na EAC, ku cyumweru i Paris y'abakuru b'ibihugu babiri n'abahuza babiri Macron n'umwami wa Qatar. Ibyo byose hazavamo iki? Na za G7 na za G20 ibyo byose guruvuga ngo kuri iyi saha umuntu kujya naba nibeshye cyane, naba nihuse mvuze ngo le sort du Congo, ibyo muri Congo bizarangira bite? Hari ini solution partielle, hari igisubizo cy'igice kuba wasubiza M23, ariko ntabwo ibisubizo bya M23 ari byo bya AFC. Aho rero nukubitega amaso kuko kuri iyi version ibintu byahinduye isura. Mbere twabibonaga nk'ibintu bireba Eastern Congo, ariko nese ntabwo Corneille Nangaa nta kibazo afite cya Eastern Congo, so Corneille Nangaa we ashaka Congo yose cyangwa aho bimeze nabi hose agomba kurenga. Donc uruvuga ngo vision ya AFC M23 irarenga Kivu. Birasaba rero ko abantu nukubitega amaso izo nama zose ikivamo buri munsi haza version. Tukongera tukanibaza ngo niba Malawi yavanye ingabo muri Congo, Afrika y'Epfo nayo ikavuga ko irazivanamo, Uburundi bukazohereza, wenda na Tanzania ishobora kuzongera, hanyuma se hari ibindi bihugu bya SADC bizazohereza bimaze kubona icya mutemakuni iza South Africa zabonye. Ubu tuvuge ngo Botswana irohereza cyangwa Mozambique cyangwa Zambia, ibona ko South Africa yavuyeyo. Icya kabiri n'ibyo bihugu mbere yo kohereza ni ugutandukanya inyungu. Ese ibihugu bifite ingabo muri Congo biraharanira inyungu z'ibihugu n'iz'abaperezida cyangwa amashyaka ari ku butegetsi? Ibyo nabyo iyo urebye ibiganiro byinshi ubona ko abantu badasobanukiwe. Ese inyungu zirava Congo zirabiza perezida, zirabiza ishyaka, zirabiza igihugu? Aho ngaho abantu bari mugirayo. South Africa nayo yabanje kwihagararaho irata inkovu z'imiringa, reka mbyite gutyo ko ngiye kubyita bya bindi bya ryatungo ngo iyo rirya uruhu. South Africa yagumye muri wa mutaka wo kuvuga ngo kera ngo hahoze abarwanyi bakomeye ngo bagaca buterezi ngo Epope Zulu ngo bacaka ngo kugiye cya donc barwana n'abazungu na apartheid iracyaraho. Ushobora gusanga intambara baheruka kurwana ariyo kuri icyo gihe cya apartheid, ariko ntibazi ko muri M23 hari babana bavukiye mu ntambara yarakambakambiye mu bisasu icyitwa ishyamba kizi. Bari determine umuntu udashobora kuba yarigeze amara imyaka amezi 6 atarwanya, uwo ukicara ngo kera ngo dufite ingabo zikomeye, bagezeyo ibisasu biramirwa. ubu nubwo imirambo y'aba South Africa bapfuye iri mu nzira igera Pretoria, ariko perezida agomba kongera kanitegura ngo bazamaza ngo bya bisasu twaguhaye kutabigaruye kandi tutatwereka aho byaguye byaramizwe. Azavuga ngo byaramizwe. Iyo tuvuga iby'intambara twiyibagiza finance au fait, pertes humaines ça va zo ziragaragara, ariko se budget yagiye bazerekana ko byagenze bite. Niba warazanye ibisasu 200 ukawusubiranye ibisasu 100, bya bindi 100 uterekana aho byaguye uzabisobanura gute? Hanyuma ejo cyangwa ejo bundi nimwumva ngo abadepite ngo bagabanyije budget igenerwa ingabo muri South Africa. Nibyo byose
ibyo byose so ni ibintu byinshi ubwo nanjye ndi mu ntambara y'amagambo pasiko y'amasasu yarananiye nirinze no kujya kuyireba zayirwanira muri Albany iyajya no kuyirwanira muri Albany nkareba ibyasohotse nkumva ibyavuzwe ariko nayo ni ngombwa kuko ibiva mu ntambara y'amagambo nibyo bishobora kuvuga ngo iyo umuriro irahagarara cyangwa ikomeze. Izi nama zose ikizavamo tuzamenya ngo ese imbunda ziracecekeshwa muri Kongo cyangwa se zirongerwa. ngira ngo shatse nabashimira kuba mwankurikiye, so mwakoze cyane rero kandi weekend nziza. Dusuhuze Padiri Rudahunga Kabuga muri Saint Raymond, bafite ngo match bafite imipira, utubonye akanya twaza kujyayo kuyikurikirana. Barakina na Saint Ignace yo kumugina, yombi n'amashuri yo muri diocese ya Kabgayi kandi yabihaye Imana. Ubwo rero nta nubwo ari kure, ni hariya hafi ya Nyabarongo. Nabonye barashatse ubwato bufite imbaraga buhuza Rulindo na Kamonyi. Ubu kujya aho ngaho za Kabuga mu murenge wa Ngamba ntibikiri ngombwa guca Igihara ngo umanuke za Kagina. Oya, ubazanye ubwato buri smart, urambuka ugahita ugera hariya hirya y'Umunzove, akamoto Nyabugogo, finish. So ubwo rero nsuhuze abanyeshuri n'abarezi bariya shuri Saint Raymond Kabuga. Nitubona akanya turajya kubafana, ariko mwakoze cyane.